Dia kulai di bawah sa sisin pat. Sa kawin pat kasinan, ilang poy siya kabukod. Jom kani ka winter vocational program. Balapanian da ka Nongthymmai Presbyterian Church. Lima jom Inus Mati. Kung kami hadir. Dia kani winter vocational program. Kalau ia nama la shipos nam, ada usiam amjad handle. But nanggay lang ni hinarap kayo shipon di kijing mentoy. Lima di personality development class, di art class, di drawing class, di Google class, but you may do it. Dengan net ba, let's say ba jumlah balang, kiwi balang kinung ni na ibalang long, dinikay di Bible class, at dinikay kuno, at dinikay kinulay at kinanjan siya kanyin kajong mulay. Yang ini ko kanina class kamahado kajong Jom news nam, saya simpa min saya siam lese, lasim senam, akan ini keju ini kepala. Kulai sipun, kulai lebih baru. Coverage itu kalahap no, coverage itu kalahap no, tentu usaha yang provision, kemudian ada story kadai ide yang bisa. Điều open, đủ lễ là đủ làm xong tiền xong tiền, rồi đi khẩn đi đủ, để ta bắt, đủ yên bắt, đi là đi đủ liang khẩn cái đủ lễ bắt ta, hãy cho chúng ta khẩn uống, khẩn à. Nah, long ni orang besar ni buat pi, dia kena berwak deh. Oh, long, dan kena kelakut. Kaji kai dia dah ini lagi muncul kita seluruh, kita sosial itu. Very good. Dia kadang boleh create yang ambil bahasa hal dia. Kita apa sih kalau berjalan kalau berak, kita kalau dia lakukan, kita tulisin kalau yang lakukan mau dia keluar depan. Dia kita ambil tulisin, kita kata kalau berak ini syak kita boleh jaga. Dia kata jangan kena kenapa dia. Bilang kita pun kita bagi shock, bahkan kita bagi lampan ritual. Where another thought the same and sat on the ground, but then a fox came and ate him. Moral of the story: to sit and look and be on top. Once upon a time, there were two best friends, one named Honey, the other named Bunny. Honey was a Don away kasi na bakit na tawa, tintang, ada, uklan, na tawa.